米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。你比利安努卡瓦斯阿菲纳兰吉达，我们是上主的选民。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的努卡瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨嘎兹在阿比蒂洛萨嘎杜萨之方萨嘎西瓦阿杜谢尔苏尔萨。Uni pilihan a finatsalan kamo, o no hongtian a chitulungay to taong, o fangsalay a kitakit, o no kawas a finaulan kamo. Umitay langay jingra I tamuanan, a palias na ito amanay, a patayra I tangalay, itira I kafakaan a lemak ningra, saan? 你们是蒙拣选的种族，是王家的祭司，圣洁的国度，上帝的子民。上帝选召你们离开黑暗，进入他辉煌的光明。彼得前书2章9节。萨利嘎嘎奥马比列努高瓦斯基达阿马拉马达亚来宁拉阿米巴鲁西昂都达拉马安奈阿勒马宁拉尼嘎。Ano o patalatsay ko lemak itai, o awa ay tukupos no nipaflian no kawas a mikumi, ato o paatsakay kita to ngangan ningla。上主拣选我们来侍奉他，传扬他奇妙的作为。然而，如果我们不规范自己的言行，就白费了上主所赐的恩典，也亵渎了上主的名。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, nanay mararit kiso a mi palal to falujo ako, to sakatsao katawar ako to nika, unipirian iso kako a mi pawatsay to pakaini ay itiswanan, ato sakasarujo no falujo ako, a mi hakalong to na falujoan iso a mi lemak to maamaan。主啊，愿你时时提醒我，使我不忘记自己是蒙你拣选为你做见证的人，并且让我在凡事上忠心遵行你的心意。Pakai ni I dalam anay angangan utapang Ji Yesus Kristo Amitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas Kristo。愿上帝祝福你，平安。